Ubuhinde, Ubwongereza, dore handitseho UK. Murora. Iyi ngiyi mu nda. Uzambwira ni ukuzimya buji. Uzaze shagiko. Nese Dr. wamvuriye hano. Yari uzi kutabizi ko hano nta kuri Nyamirambo. Aha ngaha amavuriro abaginga. Bura nta miti hano yakuvura hari. Ngo marandevure rero. Yera kubwiye ejo ni mugoroba. No ni na nimugoroba. Ni mugoroba amasaha nka saa 11. Ndi Nyamirambo nakurangiye. Ariya nkakuvurira imiti yose. Gabgase. Imiti yose ari irahari. Sawa. Ese ko muntu utabyizeye ndi? Ndabyizeye. Byizeye ngene. Kuburanyi bajya ka Dr. John. Dr. John ndakuzi. Nuko rero reka ari akarandevu narifite ko kuvura abarwayi hano. Aya ngo tugusanga hano ndabona amasaha ageze. Katse jurabi. Baba kurya we. Ayo. Bye. Bye Dr. Ako wa musoro windugira discipline. Nakubwiye kuzaza ejo saa 7 bazageze. Ahubwo sakusoka. Hanze. Genda wa muginga we. Discipline nkeya gusa. She.